Namadonia wudo, namayania wupa, Evradia, live worship, Namadonia wudo, namayania wupa, Evradia. Katakyie live worship. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Yedi asedane ya ye nkamfo ntontom ne mpagya na de ma wodoma nkoma asafo rade na no pay za wahwe yen so ama adepa bi achen yen de tremada ya bodwem na moja ridi yemu every sane me se na no pay me de anchi akase ma oni pa bia waje mre na wutie Katakyie FM Katakyie live worship nyame nhyira wo na wanya wo kase eneye ebinada in fact enze dru binada sa no dia na cheso de odoma nkuma safo rade nyankopon pese wo ye no woni ma bra bomu no de wodoma nkuma safo rade pese wo ye ma na no pe no wo behwim ye fa mununkum no mu no ena no pe mama wakoma beto wo ye mu wate mesi ena no pe wakoma beto wo ye mu mama ntie wo bia waje mre na wutie na no pe big job phones and accessories nyamisha aferu community canteen nyamisha mo me mama si kwani ye owu mi si kwani wonderful owu mi si kwani wo kwana sujom wo bie mu se ku ha o se kwana sujom fu nyina obani ni kuno mu ye niti omu ne timi ye niti ma invite as ye di free Germany na ba owu mi si kwani na no penya mi nchira wo no onya okasie papa mama Vicky boutique ye rabna multi purpose nyame nhyira mu nyina no onya mo kasie my God ye rekoza yon be pono so Euradia ye be cosmetics the original mama Euradia ye be cosmetics Richmond for Euradia ye be toso Euradia ye be cosmetics no enra no me twam original mama si debi kinebe na Danquah osofu na Danquah debi bra wona wo mani nyina mu mejibi wo ba Facebook yes supreno awudu ni nyina obenya bi Euradia ye be cosmetics ememu ya ni ebuto emem pipe ano wonderful uyo obana upenku papa asra na wo skin na ye nomi wonderful asa bofra ya woni fufra me pacho nko baby anko toto gongu bia enu ani Euradia ye be cosmetics ma benis warfare community canteen ne skin na ye nomi ma Lydia mo skin mama do mo skin nyina ye nomi no omo to mu nkunu Euradia ye be cosmetics enti ubonse unya boru warfare community canteen na wo to adwane na ho ma Lydia ni o se Eurade mami kalada so o he benis ani mo se mami kalada so o he mama do wonderful me ba justice mu nyina sa ho no mu ji omu nkunu eno wanka sa ho no onu su koto ni nku Euradia ye be cosmetics my God me ba justice me ba no Euradia ye be cosmetics no uka ho asem say nkumbia upebia ko Euradia ye be cosmetics nkumbia upebia Euradia ye be cosmetics obesa odade amount wonderful me ba justice no ono hwan woto no nyoma enti ememe ya pipe ano na obehu Euradia ye be cosmetics ye tunton sprays ahodo roll on ahodo shower gel ne shampoo ahodo ni nyina ubenya bi wokwa ahodo also original mama wutie Katakyie live worship enti wosere na onye uye no onye kama spray na ahodo na spray ya wudi spray wo ho 1 week ne mfiri wo ho anim nya bi ubenya bi ya face wo ye mana mu pe nwidi abomuti no mo mra na mo maji bi wai Euradia ye be cosmetics mem pipe anu ya na ebutu nya me nhyire obi a big job phones and accessories
And I no pay wife on how no right on how no phone Samsung how no you can say Tecno how no Nokia phone how no Google Pixel phone how no and Van Kobe be a money panels and condemn and Fabra Big Joe phones and accessories now pay a Buako total filling station here. Your number near 0245 794556. Master Latif Motors and Spare Parts. Master Latif Motors and Spare Parts. Ka ona fono mama jeje pragiana mo de man kwafo ye we campaign wo pese to pragia fu from me pacho me nkokuro mu biem enko ala ba biem enko so ame so kwa koto pragia fu fro biem Master Latif ankasa di bia ba beduru odi aba beduru ebu akọ na kisa me pacho ebu akọ na kisa entina no pe wo pe pragia pan de no ane Master Latif Motors and Spare Parts pragia hu ni o me bie bie wo bi wo ho afi so pragia no for taba ho o pese o sesa oil adibia o pese o ye bia obenya bi o Master Latif Motors and Spare Parts wo enti ka ona fo no ene pragia fo ni nyina ena no pe mu from Master Latif 0542 245 865 0542 245 865 Joy Assemblies of God Cooperative Media Wadodo ye Mesia Wadodo Osofo Justice House of Love ene wo ho na chese ho twere no sebu nkofo accounts no sa branani e medi dwuma na no pe say Yesusu savings current account susu account business account ni nyina bi ye bi wo ho wo ba na wo di usika beto a usika no enko ba bia obi ankofro do enka nkyira wo say ye bank na agu anase ja tom enti usika na kam debi aferi stage he ya ni ye wo oba in fact agasco for me how Osofo Justice no bra no tena konwa kese no wo tese wo save nkofo account za agasco for na no pay me na me ka se wo mfa usika no nkwohye wo mpaase na nei enkura doso wo wiase ye wo nipa nkura ne ye wo mu nkura wo hwe ye nipa nkura beba be fa usika na waso be ye hye oh Jesus 0200171450 0200171450 a Joy Assemblies of God Cooperative Social Service Union which and show no from Gasco Kings Metal and Fabrication was an open more from if you are for no mu Jimmy so ye if you are for no mu Jimmy so ye a Kings Metal and Fabrication was or no ken on the Timmy so that dear much is that one way I would a dear book as you could have a boss one I didn't to enti wo pe security doors a wan kasa no betu fia kronfo ntimi mawure mu emewia wodi a me pacho eye Kings Metal and Fabrication Works eye Kings Metal and Fabrication Works enti na no pe bra na Kings nso so onda de no ufie no inverted se wo no ufie upe design bi wo so moto wo no mo ye design bi wo ni mfimfi yetimi ye nneoma bi ete se obi yeso wo fro wo na ade fie bi na wo ne to oh Jesus bra Kings Metal and Fabrication was ufrin carrier na wo ba me pa chew eye universe wo tra shelf filling station wo ba wonim na wo ba wonim akaka modru mfumfam so no ye ne carpenter ni bi wo ho ne bon ho pe ufri ebu ankwane ne mpotem onyina so na eba me pacho ye utira police vona no pe bia o magina mi oh Jesus o magina mesa utira police vona o ne Kings Metal and Fabrication was ye oni ubenkum so ano pay freaking ewo 055-991-2862 for Kingsley nano pay 055-991-2862 Wadoma Royal Hotel and I open baby adame pacho enko baby a eye Wadoma Royal Hotel open baby a obedam pano so ampano be massage na mo aso da ye pa ye wura hotel bi wa ye wura wa da ya obeso so no wan kasa no kra na dana na dwunu ntimi na obe Facebook YouTuber obe hu Wadoma Royal Hotel a very elegant beautiful wonderful hotel ye wo poolside wo Richmond pool na was amana benechi wonderful wo hwe Wadoma fo
pool na ye very neat very neat pa enti ha weekend si se nsuo toto kakra na wia bo kakra na wo hyedem na wo dodo na wo tetewa me pa cha obra wado ma wai na bra na bedware pool ni mu kakra na nipa nza hwe to na pie na ji woni na rewo ku nzunzum fa pool ni to so to na ji woni bi yanya kuwa mambo ni biem enti wadoma royal hotel sebra wo bra ni mebema baabia mo da kama pa wonderful wo da hotel wasum bedwon wo beso da yepa ye wo king size bed ye wo queen size bed ye wo deluxe room no ye wo single and double bed eches ahodo ni nyine bi bra ne ni beda empa yisu bi na wo so na menso nam so na wo program na bia wo firi baabia wo ba na wo be rest wo ho no akoto teri ama ye wo Royal Hotel, yeah, what conference room a cassia, 350 kosi 350. Ain't you no in fact, oh yeah, dear Bina, dear now, oh yeah, no. Yeah, conference room no 350 from 50 to 350, and I'll be your conference room no. Katakyie live worship. Would you maybe your wedding ceremony engagement program be a wooye piano open conference room baby will do program event be na organize a workshop will be na person we na open baby party I hold you conference room and I call workshop na me pacho Wadoma Royal Hotel a buako menshia Wadoma Junction. Enti ya wuni wukuru no mo plan se afi mo be ware a me pacho mo ware wi baby mo be mo reception no mo nko Wadoma Royal Hotel mo de munye duru wa mo si dabi ye tie Katakyie live worship ye pe baby na ye se ye dia ye wedding reception udi u birthday bi u pe baby dia pool side baby nso de du birthday ni nya ye Wadoma Royal Hotel. I don't pay for Wadoma for in fact Adibia Chiru Subia so no matchon 0558599679 0558599679 Wadoma Royal Hotel. Ye betina Uraden Chandia and ye yanko Jomas Haven International School. Jomas Haven International School. Sukuna in fact sukuna uremwa utimu se mofrani yetetu omu onya misuro mu ye wiani asade wiasi nimdie so ye nimdie bema technology ebema abofro na hunyansa timie abeye panyimpa eno ana chese ye de ni nyina keka ho eno ana Jomas Haven International School enti ene wa abofra no oba no mfa no nkonyi school bia na wodi abofra no ko wo hwe ya wodi ni beko school na akora ni benyini ni din kro utimi ntwere Richmond wo kacha so on twere ni ono nkasa di Richmond kura ontimi ntwere. Oh Jesus. Oh Jesus. Enti ye Jomas Haven International School na no pe fa wo bafra ne bra wai ye je nkwala free crash kosi primary enebehi ISIS Junction ufri aferi na wo kwa ye onifa so ufri nebehi so na ba ye benkum so ISIS Junction fa kwa no so tin school na ye wo CCTV cameras afesu ya to one for school no oba no onya wura school dem a me pa cho unsan kwhwe ya pon na afi na wonenam na no ma bia mi hia no o se papa na me hu abofra bia wo ye tietie bia wo hyesu nam se maame aden emetireki nsemu nkyere me Jomas Haven International School won fa oba na nkwa afi na abo no na ya wo re wo ba ye school no ya to afa wo side gate ato enti abofra no ye fully protected oba Facebook ni YouTube atimi se wo hwe nkwala na o ma dress kama ye wia ubonze nkwala na pono ye show muscular talisa dress wo mo ye kama te se de o ma wo fo no mo dress wo mo de ba school no enti teachers fo no so wo abadaye munya botere hwe nkwala ni ye utimize o teachers fo no show mo pictures na wonderful
omo dress ye and they said the teachers for no dress in the tin sana mo fra no so ye dress omo ye kama enti anope wo pe baby de wo ba ko wo pe school pombi e de wo ba na kwa kotum na chese wo ya ban adwuma wo ya nkura adwuma jomfo ma ni nyina no wo nya time mfa hwe abofra no kwa wo de ni kodwuma o haw me pa cho fa ne bra jomma saving international school anope ye number is 0245081871 0245081871 Oboyimia na famurugu Masadabaka. Katakyie live worship. Boshadaga. Marukada. Yes, Jericho, Zion Crown, Nimu, Makodi Yabakabada. Jericho to Yanano, Sabian to Furutu. Moshatakaba. I don't pay you to do a man said you're going to food in your original. You're to do your man. So you're going to food Malika papa. Obi a wutie me hyase se wo da nyankopon ase na no pay. Bie wano da nyame ase, bie wano da nyame ase. Anope wo sori wontimi an nyame ase. We are about to enter into the realms of prayer. Jerusalem, Makadabadaba. I want to grow. Oh my, Malika badabadaka. Rwanda maguda bakaba. Uranta bakada bada 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 rusha da bada ba. Biye wano da nyamiase kase wadi Yesu. Dia wayama mena bruma dwene mente ase Yesu. Mama enye automatic se wo koda wo se wo sori o. Senke automatic se wo koda nka wo sori a enka wona wo da no enka wo da so ti ase. It is not automatic se wo koda wo se wo sori. I want to tell somebody this morning, the person me catching nyame bebia wo tie me na no pay se enye automatic se won kasa no furo kai wo se wo koba. Enye automatic se wan kasa no wodi dia wunya problem o yem because aduane na wodi ye na wunya problem no obi akoko di sa aduane no hwe anto no kana wo no VIP bus na wutimi fa de koka akra chentwe koba no obi akofa the same VIP na so wako wamba. Life is spiritual. Also for Rockson and Casano, on who sunsumo.
is spiritual. Life is spiritual. Abrabo eye sunsum. Enti sa won tiniyoma bia se ade bi koso wo abrabom na sa won tiase ya me pese me ka kire say life is spiritual. In the book of Exodus chapter 14 verse 13, or say Israel stood before the Red Sea. Okay, can some verse na or say na kodru mirebia Israel mindful no omunya omufa hudie free mizima omukɔ no children so omukoto the Red Sea. They met the Red Sea. Omukoto sa epono edaho, and it was a very frustration moment for them. Why? Because they never expected said they were going to meet a sea they couldn't cross. Adibia to obi on wana nwene da. Obi adibia to no obi tie na no adibia to no wana nwene da senti me pa na sa de we atome no. Obi akɔ hospital ya diagnose no e de yare bia kana woto ono ankasa tewa otimi hwe no na adwunim say how come say ya de we timi to me. Israel for free so omanya omo fa hudi omo yede omo tu anamo yede akɔbɔ sasase anyankopɔn de amɔ. But what happened? But little did they know say they were going to meet a very giant thing, a very giant problem. No omo nim so omo kwakoto problem kese bia ebeduru ho no ade omo ne omo nyame obi tie na no pe bia woduru na ade wo ne nyame. You are between life and death. Ojina wo ne nkwan kwanta. Life has been very difficult for you. Abrabona is so difficult. Ayetare adiama wo de tare na awai. Wo tese wo hu no. But I came to announce to you this morning say GD. Me pesa me kachira wo tie me na no pe say GD. Prophet Rockson Opoku ofia. GDR. Also for Rockson, Israel for who epokese, but Nyankopon so hu ekwan. Life is spiritual. I believe definitely. Osi yesa yetu no de enya honam famu de nemom eye hunhun sa enti abrabo ye hunhun ade ye kana ya no na so se unni honhom a untomenye ebra Israel fo hu pokoko no they thought say no my life are ending isa se unyankopon oye honhom nyina agya ono de wo pokoko na emu ohunu kwan entina obi a owa amane emu siesie ano onde ordinary be hu amane but the brade be hu nkodimdie nipa ni hu na amane nipa no de hu amane se wo nim se mehu amane adi se ya tome enso we se ya tome but Nyankopon de wo hu no sa amane dabi etina obewura yewura Yesu si aseni ano se nipa nyina nim se na wie ya ba ebinum kura ka se woni onyame ba no a je ho na je ye they toss a life no na abawie ye but no knowing say ono na eyenkunimdie ekwan na no onam ekunimdie kwan na onam omo no omo hwe no wosoro no munsu no ibi ko kache mu say Israel mama munsu mame na munsu mo ho ne mo ma because no oni ye spiritual life is spiritual because no munsu omo Yesu ni ye bono ye de metwa na chi de pia kura won en o senka chedi ni na omo no omo hwe ni so ne sa omo nim say this man has come to the end of his life say na wie ya ba Ebinu braka say ye we no wagi amanfo and want to me enye ne ho but no he said ye na onam nyina no de preko nkodimdiem
ɔde pirikɔ animuonyam ɔde pirikɔ nhyira mu eti onua bi tie sesi a unam sɔre unam amaniem nneɛma nkɔ yie ɛyɛ wo sɛ abrabɔ no abɛwieyɛ but I am telling you sir, if you look ahead of you you will see victorious life, you will see a prosperous life, you will see a life of blessing ahead of you. Look ahead. Anyone who think of spiritual things, look ahead. Obi a odwene huhu ni o ma bia adwene de onanim onwene situation a wo circumstances a wo. Etina o kan Exodus 14:14 a Moses da na ni hwe apono no hwe o man na so o ka che o se munye kom. You are seeing the Red Sea, but between me and God, I am looking ahead. Papa, ono ye ndi kodi niye. Moses kachiro omuso omunye kom. Ena ansa no onipa da sani bia wo beti Nyankopon ne no. E wo se wo ye kom. Wa nye kom a ohunu de wo wani. Na kom ye na wo ye no. Enye kom hwe nipa. Enye kom ntie obi. Ye kom hwe urade. Because Moses announced kom ye no. Ọmọ inú wíyẹ yìí apẹ ẹnna Moses man n'ani so kyerɛ Awurade na ɔsi Awurade menyɛ dɛ. In fact sɛ yɛhwɛ Awurade yɛ kɔn mu yɛ mu yɛ di yɛ mu yɛ mbu asitɔ mu yɛ gyidi a yɛ kura sɛ yɛbɛhwɛ Awurade a meka no kura mu akyerɛ obi anɔpɛ yi sɛ Awurade obɛhwɛ wo. Hallelujah. Awurade bɛhwɛ wo. Awurade nyawo mapoko konfawo saa so na onyai ma atamfo edi wachi no omma metonkum. Amen. Tie yare achechero ekada wo so enane wani hweka no pei enane wani hwe yare na no pei dan wani kire otwadi apon de obokwan to baabi a ekwan enie no de obokwan to baabi a ekwan enie no ebi anopewu tie yan wani mu kwaye si wachiri kwani susu esi nanso de obokwan to baabi ekwan nie no se anopeyi obabokwan amon anopeyi Awurade babokwan amon esu awusu nyina tie na me ma otie ase se Awurade se obabokwan ato baabi ekwan enie amon eya wo se wapem ebi ayo se niema nyina ba na wiye aduma na guawie aware no anya ya bisi ba sawie de adru de ani da so bia ni hobie nanso me kan no kroma kira wo se de ode ne wotu Awurade so no ade nyina dibua no na ewie no yie oni agidi ni bia wutie me osofu bi tie me ojuntunu bi tie me eya wo se abawie eya wo se wo ya pem na so no pa me ba me be ka kira wo se Awurade bokwan to baabi a ekwan ni baabi a ni da so nie no baabi a one free man no na ho na Awurade ma mo pie free ba se o don want to Awurade so ameka cho se ye ko ma no pai na hwe Awurade anim no baba kwan ato baabi a ekwan ni e de ama Onyankopon ni pa bi tena ase ya fra se Elia na bra Elia ni Israel for this awoso na eba se woni ba bosom ene ba konfo hia no omu sia ma de ebesi bi asiye nanso ebra odifo no ku ba konfo ni nyina wieye na jesi bra so mama ye koma na wo ne se wo odifo wo ko konfo no de ene wo so se de tie bi ambeku chana se Elia frasie dwane na na mu mirika otutu mirika efri se ohunu de eden onipa ohunu de eden a no asati dwane ampa woteta teta woteta nyina no wase bia wo peso be bia mani pa ahu nyina no e wase tie wo peso ka wasem nyina no e wase nanso se de tie biara de sawa no pay no Awurade be bom ekwa ho kwan to ho ama wate Awurade de homoa ebeba mesi Awurade de homoa ebeba ka amekese ya pa. Hallelujah. Yesum Onyankopon a ɔte ase yesum Onyankopon a wɔwankwa ɔmankwa odibua na wɔhwɛ nipa nyina Awurade ni nipa nyina na mo
eti Bible say ebra odiifo no twa na ye no na de obedi mpo na ho odene na so onyankopon fa aboa bi ayafra ne se anenne so ma odiifo no didi anopa ne awia ne anwumre ebia wuti wasesi ade obedi kura ho abọ de obese abọ de obenom abọ na so se me ka chewa no pese enwini de obedi ho enwini de obese ho enwini wachira ho na de tie na ankasa no mu nsam no onyankopon no ano ototo nipa akwan ka wakoma to yam. Life is spiritual. Since life is spiritual, they depend on God to live a spiritual life. Since life is spiritual, I say depend on God. Depend on God. If you depend on God, your spiritual life will be very successful for you. Wabrabonu wanam betu toyie. Ebra wo depend wo urade so. Ebra wo rely wo urade ho. Ebra wo de wakoma etu urade so no. Me say wo wanam no urade betutu di amaw. David say urade na mehwafo eti hwiri yame. David knew say adechie wo hoyi na natamfo bepe no okuno. Na David nim say adechie wo hoyi na nka bibia betumi atono. But one thing that he knows, he think is spiritual. He thought of spiritual. He sees the spiritual test. So he said, the Lord is my shepherd. Today, if you will allow the Lord to be your shepherd, no matter what circumstances that comes your way, no matter what problems comes your way, the Lord will provide. The Lord will provide. My God will provide. My God will make a way. Where there seems to be no way, the Lord will make a way. A way. A way. The Lord will make a way. Exactly. Because if you are going to believe, Papa Let's say, what did you do? Same way I walk on a mammy revelation. You brand ye bu Yesu Christo. Okay. Na man no musu. Then a sure for no munya crana, Komukra me aqua jomo. There's soldiers of one, I couldn't put on no musuro, or musuro, or be tea, or yanko, or tese, or bakon and nimako bompire, yako bacopa. And as was so, I did a milk you crown, no. Life is spiritual. Nanso no Yesu de no nim sem konim dia botire bi ewo nani ma ye de be manu exactly ne dim be buru din nyina so na ye bo se din na kotodwe nyina ba koto na techire ma pe mo kase o Christ onu ni o ahibu hene no ehura mawura yes papa na no pe ye bebo din no me si ye bebo din no na duma nko ye bebo din no papa de na hode nko ye bebo din no say Yesu din no o ba o betin na onya spiritual man onya spiritual woman onya spiritual guy aso obeka asemo de amosori amabo Yesu di shade na mbenya na so atlo se ebeba se eda no de obebo din no obeje no de obebo din no si Yesu din no aye bono de ogie eba ye din na ye bono de ogie aye bono de ogie aba enti ade bi oni pa bi hwehwe bi ani bebo din na de ogie aba continue to fashion them one. Yeah, raise prayer topic and I uncle so because Radi and me and Debbie. Obano acro, Panio, on Safo, Odifo, Apasobia, Jesus. Obi abodino kwa and ye bebodino and ye bebodino and ye bebodino say nya bodino so pe and the breakthrough beba amen fahudi beba amen ayare sabeba amen ochia beba amen enshira beba amen etuma puntu beba David say urade woni mani mo onyam ani mi tiri pejafo ebe de no obi panya ni mo onyam aje se wo ba urade di bodino 0549 okay 687 okay 100 0549 Ofra Modino 687 Ofra Bodino 9100 okay Ofra Bodino ye bodino gu adwuma so yes he no obi akobie the store ohu but ye bodino life spiritual ye bodino 0549 687 okay 100 okay 0549 and now you way making ye bodino me urade abu kwan ye bodino me urade abie kwan
said you will be a quiet to Opoku mu no. Moses frɛ Awurade. Exodus 14:13. Yes. 14:14 was munyako Awurade bɛko amamo. The Awurade na bɛ sɛ wɔ sɛ ɔbɛko Awurade no. Tonight, this morning, the Lord will fight for somebody. The Lord will make a way for someone. The Lord will heal somebody. My God. You are listening to me. Wherever you are, may you be touched by the power of God, by the hand of God. May you be healed right now in the name of Jesus Christ. Prophet Rockson Opoku, the Apostles Continuation Church, Tuanse branch. Mesi ni ebo bodino. Dia wa yadie no. Ono dia won frɛ. Ye bo bodino. Yadie be dwane. Sanse twere ne se wa ma ye di ebru din na so. Na si ebo se din na. Wase kotodwe koto. Osoro koto. Asase so fo koto. Ana asase asefo. So including everybody. Babia Your body no ma edinu ekodrubia. You want to be because the spiritually the spirit understand spiritual things. Let us sunsumni ti sunsumase. When you say asante forte was otumfu ase. Unya ti asante hini dia. Asante forte ase. It is spiritually no. Whom te the ekos ase. My God. Yes, they understand spiritual. 0549 687 100 0549 687 100 0549 687 100 and I said 059 421 28 23 059 421 28 23 0549 687 100 hallelujah. Papa, Messi and Yebodino. Obi a wati me kase Awurade Yesu. Awurade Yesu. Mejuma mu wono. Me body Jesus. Awurade papa ma me kwa homa no. Okay, kwa homa no so. Em say afa na MTN for no omo. Hello. Me pa jo Awurade ye na no pe yana. Ebu akwa kofodua. Me pa jo de na pese ye body Jesus ne to so yensa nkyere ne ma na no pe. Papa was so yare, a dinner, a sayari, Papa, we are Mompire, my God, my Paturia, my Lord, and my God, a Jesus, you run on Pemu, my God, your body, Jesus, run on Pemu, Jesus Christ in you. Papa, you won't pay this year. Me papa no ti woni ni padwam se mu hyesen. Okay. E mu hyesen ni se or tension or nothing can be woni ni padwam. Papa, you body Jesus 7 times. Okay. Was say bending na what you no hon and one shut down for you. You body Jesus 7 times. Me said you want to me no. On sorry you on yes here. You body Jesus 1. Jesus 2. Jesus, my Lord and my God. Me papa. Afa de wuntimi nya bia no hyase se wo ye wate. Awurade de ne nsa account. Because wa wotie ya papa onsensu onsi yo. Ye wie program ye be bompa ya gu. Obi e wotie ye bia nsensu. Okay. Nyame nsha no onya okese. Koso e take Katakyie live worship. Number near 0549 687 100.
See a home one need Jesus now we can. Me say ne wo dwuma mu wono. Kasa Awurade Yesu. Awurade Yesu. Dwuma mu wono. Me body Jesus. Eji go dwuma no so. Papa, winim obi abie na dwuma. Bo wo dwuma ni din. Yes. O bo wo dwuma ni din. Ye body Jesus nko ha. Kasa Awurade Yesu. The cosmetics one. Me dwuma mu wono. Me body Jesus. Eguso. Me body Jesus. Eguso. Ensanchirane. Embra. Ensanchirane. Embra. Jesus. In the name of Jesus Christ. And Yona decided to be a okron onyanko. Over to coin for from. And Okotana Sepwa Eco test. Nebra wa krono. Churone se asro sensasi ya boko do one. My God. It's 1 hour titi mu nyina hu epono asro sensa anu odele no. Wo nyina fiti ase frefre won anyame. O frefre won anyame. Omu se asroche na epono ye dele no. Omu hu di omo nya. Free. Could one mutu punum? Baby, I own a cody and what in answer. Yona describe baby or call yourself me call a sama doyum. Me call a siayam. Me call a woyam. Bible said Yona bompire. Now a friend radi freedom suliam. Now rather generous. I'm a pest of a radidia. Jesus. I'm a pest of a boy yesterday. Jesus. I'm a pest of a Fredina. Jesus. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus no for Jesus Christ. Jesus Christ. And now Jesus. Yeah, Jesus.
Jesus Christ of Nazareth. Papa number is 0549 687 100 0549 687 100 059 421 28 23 059 421 28 23 0549 Papa ni be body Jesus body no kwa me say na yade be dwane yes enso be dwane yes amani be dwane yes konada be dwane eniguase be dwane promise and fail di no nti hello Papo. e pa so diri baby afefi nebehi okay e die ne yemodi Jesus ne nto so man fanse nkyere ne mra na no pe oda na uti osiniti osa bowasa e ba do bowasa for this time for yare ni for DSC akasa papa one thing I was on what TSC and say ade bi ni wo DSC now they call hospital ne enye ya when he said life is what spiritual papa you do Jesus no me mama me baby I want to fansuo kan wate ni mo Jesus ngunsuo ne so ne mfa nsenkyere ne mra no papa ye mo mpa ye awurade kase poya Jesus eye adwuma wa toye my God osoma na asem na asem no akwa sayare anopemi yimpayama Jesus in the name of Jesus yare bia pasa no bedi asi Jesus apase bedi unya Jesus entesewa Jesus yasma Jesus yade Jesus soben Jesus condemn Jesus we yesodene Jesus we yesodene Jesus yade friko yes Lord we yesodene Jesus anopemi Jesus awurade ahopen my God awurade ayare Jesus mowra no pem Jesus mowra untim Jesus efre untim so Jesus so unaya Jesus yarewa pia my God wonya wodane we yesodene mo na yabompa awurade ayare santa so we yesodene mo amen me mama sensuo si baby a won wa ye be pon ye be won pa ye de aguso nyame nhira no mfa danse emfa so wanu afunu mu ma e wo Jesus Christ hello me pa so dini baby a free Mr. Boate me pa so dini na ye modi Jesus mfa nto so ma wona no pay ensenkyereni esi my God Jesus oh my God yes papa ya fredi adanse se ensenkyereni esi ni se na no ho dodo no yare okay o kase fi memle ya ba ye body Jesus no e dia yare sabre no my God me papa utie me ye say body Jesus no nsanye protection baby yare ni free ba ye baby e free ba ye so asembika papa kasa ma ka ya pa some statements now why you don't put to which only here now obo radije obeji papa ya ni e ko be dia o say so si baby we tina o so dey kind sa papa me bibia how emu meso si de bia de nyame aye no waye den waye esan se twene me yeti ase de nyame aka no no waye den waka enti papa me bibia how why see the known ni wura na bemba bibia mu bem de onim o say after program you better friend papa me wia me the after program me the number ne betu ja so for prophet Rockson apostles continuation church me the number ne betu ja ma why me papa me bibia how sanse nyame na o ma wo de to ha se wutie ne Katakyie live worship no onu sa nyankopon no obekoso aye nsenkyere ne ama why
Why me papa you put Jesus edini nya sanchirane man edini kwaso anyi man adan e wo Jesus did it e wo Jesus did it e wo Jesus in the name of Jesus Christ of Nazareth. Bet me afrabaso Obi sube to be afraid. 0549 687 100 100 0549 687 100 0549 687 100 and I said 059 421 28 23 059 421 28 23 edina yen senchire no papa obi tie wo so daye Diana was so yen nas wo bi di nachi nipa na wo tie me no wo ye oba was nipa ni di wachi ono wo pere ho na nipa ne fa de na wo de bo wo kwa echi sei enti wo sori ye no ase wo kwa echi ye wo te yaw papa ma me kwa homa no so eni e bepo din Jesus no say nipa no mi wie kola we ya me kono so hello hello mi nyamba wo di ni ba bia afrefi Grace, what do you have very? You ma ben how ya modi Jesus ni musuma na no pay. O ton tare. Papa you put Jesus amami nua bay. Okay. Oso o ton tare. E wo se din ni din senchele na ebere no. Papa meja ya ma. Yo, ya bom paye. And na urade Yesu Kristo dia. Jesus. Ya ba ma rufu osore. My God. Ano pay me in payama. Jesus. Wanazani yasudi. Jesus. Ajumanu pecha. Jesus. Brana boy yasudi akuwa jumasu. Jesus. Jumanu tumpong. Jesus. From little to greatness. Jesus. In the name of Jesus. Friketuam. Nabrana kesium. Friketuam. Jesus. Nabrana kesium. Jesus. Friketuam. Jesus. Nabrana kesium. Jesus. Friketuam. Jesus. Nabrana kesium. Jesus. Well, yes, so then Jesus. Anope wa yenshira anope wa yenshira aba me hu she na dwuma no mpaja bam na mpaja bam no ne ho be ye ho se eno no na okofa bio batemase afi onu mom na amanfo betu afiri ne ho adwuma na wo ye no betu are no wo ye ho se ya body Jesus ekuso no yes obi e wo tie ye won sensuo okay say adwuma mu okura na obenya sase water won tobi okay be body Jesus na guso papa na me ka asem Onipa na wa so daye. Onipa no so daye. Obi di ade abo. Obi di ade abo no. Nipa ni di nachi. Okay. Eye ni eden so pa. Akom. Okay. En odi mika di nipa nachi. Nipa ni di ono nachi. Okay. Nipa no meka na asem wo tie ye. Now so daye no obi di nachi. So daye no obi di nachi. Okay. Nipa no one nipa na fa ade na odi born. Then for the past 3 days no ne ko eti say ye. Oti pain. Oti yaw papa wa hwe ye ni wa either so obefre life is spiritual wa hwe ya ni mu obenya problem a wa hwe ya wontimi ntini ni mu se yes pa wa hwe ya wontimi ntini ni pa no mfre sesi a wo Yesu din wu ne so body Jesus na fe yare no de ba bi ade ne fre no yen send ne back to the sender yes 059 yes 421 059 687 100 059 687 100 hello ame pa jo na no pe udini baby afrefi emem okay me nya ba djuma be na ya ye modin Jesus ni nguso ma na no pe okay
Okay, Papa na just ono oye boja. E wo se Nyankopɔn timi tirem. Because nyame a wo tire David ahye mu. Obetire mi nya ba ya ahye mu. Ade bi a wa hya ase no. Sanse wo se de wa hye nyuma pass no. Ono de ko wie ye pa. Mi nya ba fa nyoma na wo ton no fa mie. Wo betimi afa mie no kuta won sa left and right. Now Prophet Rockson Opoku bompire ma. My God. Who betimi afa fa bi kuta left and right. Okay. Ya bompa. Jesus. What's in that yafta bompire? Yafta bompire. Yabese bompire. Yabese bompire. Ewradie. Senka wo mama ni wo panyam. Na me nsusu wa mama ye nhyira. Jesus. Na wa tere mahye mu. Ano pe ma me sra se ewrade ntere wa hye. Jesus. Wa hye emu ntere. Jesus. Ano pe ni hira wo se. Yesu Kristo Nazareth dirimu. My God. Wa hye emu ntere. Jesus. Adwuma ni wadi wonyamu nadi. Jesus. Adwuma ni mu mpaja na amra wo so. Jesus. Wa yeso danemo. Jesus. Wa yeso danemo. Jesus. Dia wode wonsa kuramu. Dia wode wonsa somu. Enfri tofom saida. Jesus. Dia wode wonsa be som bia anya yie. Jesus. Dia wode wonsa kuramu anya yie. Jesus. Wa so mfiti asia ya ketuwa bia. Wa wiye ye be ye kokoroko. Anano pai. Wa yeso dimo. Adwuma na wiye ye nya kasia. Jesus. Adwuma we nso aba. My God. Ma wona na no kura amra meto. Jesus. Wa yeso dimo. Amen. Amen. Anope wa ye nshira. Minya ba wa ye nshira wate. Papa ye mo di Jesus 7 times in the human so. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus 7. Wa ye nshira. Bye bye. Hello? Hello? Me pacho no pe udini be bia frefri. Ne be hi abena. Papa, me nya ba ya wa fe. Pas mo ye woni mo bia ye frɛ no pa yaw ana yaw. Pa yaw. Abra. O bucket one na de yaw. Papa ye bebo din Jesus agu ne bucket one no so. Ye bebo din Jesus ayede ama ne bucket one. O se ne ba ne de yaw. Okay. O frɛ fi ne behi. Ye bo din Jesus agu akwala no so. Sa ade bi o ma to de be ba akwala no so. E be ba be ye ne se ensa. Bete be se akwala ne skin. Wa hwe ya ma sika pata. Maluske e. Wa wa ye va. Oh, fie, and I will do me work. Ye pon afre Prophet Rockson oba mompire ma. Papa ye mompire ma no. Ye mompire ma minya bay. Ni ensa mompire ma. Okay. Ne baya. Okay. Ye otutuka. Ye body Jesus. Na wo ye katuafo. My God. Spiritual God. Makabada. The one who is and who will always be our God. Jesus. Jesus. And now Radia Basanya Cassia. Jesus. 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 In the realms of the spirit. Jesus. 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 Yes, Sudimo, Media Hofadia Toso. Jesus. Okran ho. Jesus. Omaro ho. Jesus. Well, yes, Sudimo. Yes, Sudimo. Omoka. Untiaka. Wo ekameda wani. Well, yes, Sudimo. Amen. Amen. Minya ba ye body Jesus 7 times ato no wabushi aso. One ye kwai. Jesus. 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 Jesus 5. Jesus 6. Jesus 7. Nyamisha akozo take Katakyie live worship why? The King's Metal and Fabrication works. Papa me money dini baby ofiri. King's Metal. Ono so son da dia manchese. Wo kasa no wo piewura. Otimi so da dia no kura timi chekromfo. Oh Jesus. Papa ye modin Jesus nwuki Kingsley adwuma no so ma. Kingsley. Wanazani Yesu dinimo. Jesus. Srempaja to adwuma mo. Jesus. Srempaja to so. Jesus. Awurade Yesu dinimo. Jesus. Yini wakasiyam. My God. Adwuma ni free kasiyam. Jesus. Wo Yesu dinimo. Jesus. Yimpaya ma. Saade bi ebe so wonan. Neka wonan be hono. Jesus. Na twamwa free wo so. Jesus. Life is spiritual. Jesus. I invoke and I pray upon
upon your life. Jesus. That may the Lord protect you from any harm, from any risk, from any accident. Yes. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. I say that take a better. That's why we are general and pay. Accident about tournament and 95 Cabehono, Abeka them, Juma Bay Basa. That's why we are the same council say, I'm pay with you, Mama. Papa, you are Jesus and women, your kids, so may president to be a fight. Jesus 1, Jesus 2, Jesus 5, Jesus 4, Jesus 5, Jesus 6, Jesus. Share. Obianu obetie Katakyie live worshiper. You never turn it down. Kingsley. Niya Kingsley. Na minshira wate. Ye tawachi, osoro so tawachi. Edin Jesus no so tawachi. Amen. Na minshira pa baba. Usu betimi afre 0549 0549 687 100. Hello. Hello. Me pacho udini baby a ufrefri. Aferi akrofum edi adwuma na wo ye de na wo ya pese ye body Jesus ni gusu wa no pay ma wo. Pero por no de mi niña, pasó de ahí de la mesión con ellos, sí es. Me son de Diana se me gustó, me de clase de sport. Me son claro sana me da son de nada ni. Obesa so na se wu se didi. Pasai. Papa ye body Jesus. Mama, Kawakoma to ye mate. Amen. And the breakthrough I would yawate. Amen. And free sabre called Dia so besesa. Jesus. What you say? Me say what Dia so ancestor. Jesus. One Nazani yes so the name of Jesus. Yeah, what can I say? Yes. So Baba what can I name? Jesus. Now to me call anybody. Jesus. And by the mighty hand of God. Jesus. A powerful hand of God. Jesus. The hand that move people. Jesus. Son of Baba Samuel Pia. Jesus. And running you free one name. Oh yes, you know yes so Jesus. You can back on kind of. I didn't come on kind. Jesus. After me shed the and the cause you home. Netia wakara. The tia uni pebia. The tia wapomo dene. And yes so didn't match some of Jesus. Me empire also. So rather bambonia cashier. Fin over so Diana and above phone and antiawate. Over so Diana above phone and no dear grawate. Jesus. Over so Diana cockroach church and what? Jesus. Over so Diana no quantity. Oba suda yako paradise wate. Oba suda yako Ghana parliament. Jesus. Oba suda yana high place. Jesus. And let me empire mao. Jesus. So what to me and you afrenti. Jesus. Rademo kwaimao. Jesus. Rademo kwaimao. Jesus. Rademo kwaimao. Jesus. When you shodemo. Jesus. When you shodemo. Jesus. When you frono. When you kwaimao. Jesus. They will say what two kings. Kings Safwa atuma akoma ya nsade agu abayo yani na wasese kings na wo hunu de won fanya awurade se efri ne kuro no anka sabe so nsa no no anante ote wasese de won Israel for chap kokko no be so nsa de watwa o ha no amanye bi ade wani wo se wo bu kwanya ma me ka cho so wo bu kwanya ma ene bi kwanya ma se kwanya be to wani mu yi obi tumi si ho kwanya e wo yesu de mo ane ya bompai wo yesu de mo ya bompai anope wa yeshira Amen. Minya baba nyamisha kwa so tika live. Amen. Yenkwa homa no so hello. Oh, wait me nyina so ana Papa ye be body Jesus. Edin na edin senkyerene eba no. E wo si ye body Jesus. Me se obi otie yen oso da ye obi dia dia bono. Papa onfre ne body Jesus ne ma no because one hwe ya oba benya problem. Okay. Hello. Me pacho dini baby afrefri. Vanessa, Juma be na ya pesi body Jesus gusu ma na no pe. Watch your exams akasa results so beba. Edino ma. Ani frafo hunadie. Edino ma. Akwatafo hufi. Jesus. Yes, we didn't know Jesus. Yes, we didn't fuck with him. Jesus. Yes, we didn't afford Jesus. I found for the Jesus. Why, yes, so didn't know Jesus. Who from the other one to Tankuru.
de watwa ho asia no wase wa ma wo kɔwanim ɛnɛ wɔ Yesu de ne mo Yesu de ne mo wɔ Yesu de ne mo jew free watamfo nsam edinu mo hoba edinu kora wɔ Yesu de mo edinu ti wani je anya wo pa ya wate amen wa ye nshira papa mi nwa be otie me yemu hwan onim na ye frɛ no ama hello hwan na wonim na ye frɛ no ama oye wunia oye den also yes ye po aka che ne se won frɛ na papa mompa ye man what because me hu say attack bi ba ya no so or bright future ni nua ba no bright future but me hu say attack bi ba no so a wan hwe ya o mo nte asempa but ye body Jesus ye di chamo Jesus ye the amen Jesus take Katakyie live worship why nyame nhyira no nyo kase hello me pacho dini baby a free me pacho azu free enebehi free nebehi okay me pacho juma be na wo ya person no pay your body Jesus gusuma papa oso odipa okay na afesu nyamenya na dum no wonya sika okay bible says sika ne dwete ewrade dia because nyankopon ne nim baabi a sika location ya bia runti na one na suafo ne nam no omudu baabi a ne ye ko taxi wo mo no o ka che wo mo se monko apata no na sika se na nim ye bompa ye body Jesus ama me papa ya say a Jesus no a esesa shabre no de mani pa free food Jesus Christ. Emma so. Your friend mo nyamre no. E wo Yesu ni mo. Jesus. In the name of Jesus Christ. Papa ya otie mi. Papa otie no sha ne so. Obi be mani bibi di ato ne so se o ma no sikaduro. Onye very careful. Ade no be draining ni moja. Obeko hospital America tell say ni moja so ate. Ade ne ba wi na to the sense within free literacy course na so mo nse dem yare bi a attack no but na here saade na nipa no dem an to na nsa no onye very careful because life is spiritual. God bless you. Papa nyame nhyira wo pa so ate Katakyie live was eda joa da de ko sifia da bia nyame nhyira wo bia papa mi si oni pa bia nu wo betie Katakyie live worship a bonsam betimi de na ye hana mama se nyame na ye som no no wase wo nam framamu no ye na djuma papa ko o nam framamu no ye na djuma ya fra no sayo Jesus oh Jesus ya fra no Jesus oh in the book of Matthew chapter 8 verse 8 yes the centurion servant so janina oko Kristo afi wosin ko fa Yesu di na akoni fie so onko sa na nko ani bi ba yare but ono akasa to ono osi da bi minim se wo tumi wona wo frem ye ni ho mane ba wona wo ma de oyade wona wo ma de wo tumi na nkwan enti no mensa kura sa me mi fie but wo de ka sa ko din Jesus no na minim se wo ka sa na enti na no pa ye bodi no na okoduru fie no se na bafra na ho aye ne dene
na wɔhwɛ bere no a n'abɔfra no ho yɛ ne den no na wɔde compare yesu tama yesu so kasa yɛ na wɔhunu sɛ ɛyɛ yesu asɛm a wɔka yɛ no ɛno na atravo akɔyɛ mframam yɛ na sɛ anɔpɛ yesu din na mframam anɔpɛ yesu din na mframam ɛdin no de ayaresa na mframam ɛdin no de wɔgyeɛ na mframam mframam no baabi a wɔ mframam fa ho bi ɛnyɛ wɔgyeɛ ma ɛnyɛ ahofadie ma yesu din ma yesu din ma yesu din ma ɔsɛ mframam bɔ ɛkɔ baabi yɛ pɛ na baabi yɛ firi no deɛ onipa nim ɛna baabi yɛ korɔ no nso so onipa nim ti anɔpɛ mframam ɛbɔ no baabi yɛ bɔ firi ba no wonim bɛde mi ni yesu din akasa fa mframam no mu kyerɛ wo sɛ anɔpɛ yi mframam ɛfa no mfa ɔgyeɛ ne ahofadie mmerɛ mframa mfa ɔgyeɛ ne ahofadie mefa kɔɔso mmienu pɛ ne yɛde ɔsɔre ne 059 687 100 059 687 100 yɛbɔ din jesus no yɛbɔ gu hyɛberɛ so deɛ wɔ se wɔma wo nkɔ w'anim deɛ wɔ se wɔpɛ sɛ wɔde nneɔma bi te deɛ wɔpɛ sɛ wɔyɛ ntwintwane mu wɔ abrabɔ mu deɛ ɔno mpɛ sɛ hyɛberɛ na nyankopɔn aka no ɛbɛbɛ mu no wonim sɛ misraimfoɔ no na ɔmo mpɛ sɛ israelfoɔ no bɛnya ɔmo fa ahodie enti israelfoɔ no nya fa ahodie a na ɔmo kɔkora so no ɔmo toa wɔn sɛ obi adwuma a sɛsi a yɛafa no wɔ mu no ahommɔne atoa no hɔ ɛno nso na awurade sɛ meka kyɛ so ɔde watamfo bɛyɛ wo naase ntiasoɔ ɔde watamfo bɛyɛ wo naase ntiasoɔ ɛnti deɛ watoa wo nnɛ yesu di ne ma ɔntɔ fam amen deɛ watoa wo nnɛ no enti david bɔ mpaeɛ bi sɛ wɔtoa me na so wɔbɛsu sae ɛna nɔpɛ wɔbɛhuru no wahyehyɛ yɛbɔ din jesus na onipa bi a watoa obi sɛ ɔbɛsɛe yie deɛ watoa so ɔbɛsɛ wawadeɛ biara watoa so ɔde promise ɛkyɛ brɛ yɛbɔ din jesus na ɔwatiri watiri ɔhyehyɛ ase ɔwatiri watiri ɔhyehyɛ ase in the name of Jesus Christ. Papa obi tie ɔde kwabena boache obi ba be friend so ɔne ne nkonko ye mesi adwuma but me ka kyerɛ ne sɛ sɛdeɛ nyame ɔnkonko no kani ɔnyɛ very careful ade na ɔmo kwa adwuma na ɔmo kwa ɛyɛ contract adeɛ but wan hwe yɛ de adeɛ bɛhyɛ no wa man na kwa da afi ase obɛkɔ jail ɔde kwabena boache makata pataba me ba justice wɔ he me ba Richmond so ne betena nsenkuo no yes and ya body jesus ya body jesus ya de wo so de be to aso my god malika pata prophet Rockson Opoku wo fia sanso na mesu mi wo fia ha me ba justice wa me ba Richmond wa ha papa fa number ni tuju amam 0241 28 97 22 nsi so biem etiefo ntie na nipa biara ɔhaw anamane bi emmene wo na untumi ente aseɛ ana untumi nya hu biribi no ba modern na frɛ ahoman na yɛntwetwe nkɔmɔ na awurade yesu din no ɛde ɔgyeɛ ɛbɛbrɛ 0241 28 97 22 0241 28 97 22 frɛ ma yɛni nkɔmɔ 0241 28 97 22 awurade nya wo kɛse kosi sɛ wobɛyɛ kɛse paa awurade wo nhyira kosi sɛ wobɛyɛ nhyira kɛseɛ paa anɔpɛ ne yɛ nyinaa mmom ne yɛnsɔre awurade ɛne yɛ nyinaa mmom ne yɛmpagya awurade din ɛne yɛ nyinaa mmom ne yɛkamfo awurade batwerɛ sɛ moma deɛ home nyinaa
Rotian Kankodia, and you know, for Koma Kronia, drink home bako. Now you're from Peja, Radi Yesu Christo, di Anope, Radio Cassias, I will carry home. Oh, Jesus. Me Baja says, away, you move over so you. Jesus. Jesus. My Lord.
Oh,
You are great,
live
Ilaban turikabe shanderi. Mashakata la bana. Glory be to your name, Father. We sanctify you. You are marvelous, and there is none compared unto you, Father. You deserve all the praise. You deserve all the worship. You deserve all the honor. We honor you with our soul. We honor you with our strength. We honor you with all that is within us. Father, glory be to your name. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Indalaba sun telebe kaban telebe lebe lebe. Ilaban durikabe shadiri andalaba sun tayaba. Animonyam kaudi wa wuti asiada. Anope umadi animonyam ni ayeye ni anidie ni nkamfo ni ntontom ni mpeja. Aye biafo. Okonton kori ene wo. Wa wodama nsaikom. Tete botan yankopon. Tete botan yankopon. Tete botan yankopon. We frida chiri besine. Oda so ye yankopon. Wonu obi ne wonse. Wonu obi ne wonse. Ya yene Yesu. Wonkwa ne yekamfo ne ye okasiye frisa we yekasiye ne obi ne wanim ne obi nso ne wachi. Wonu ye basom wo yankon na nyina. Ye yiwaye yekamfo frisa we yekasiye pa. Animonyam ye anidie ene ye de ma wa no pai. Kristo Yesu dinemo. Ebia wo bia Jesu na wo so ka amen kasiye pa. Amen. Prophet Rockson Opoku. Papa, and I'm who say Yamia Yensenchel. Because justice air to Nyomono. Musu will be or sorry and why a shepa, but Musi fame free. Okay. A frasi son. Sani Pano. Yes, it will be in a favor to call. A tuko. Okay.
number no 0241 28 97 22 0241 28 97 22. God bless you. I'm sure will be in fact, and justice told no mono. Mama room do. Then so much also I must for penny Aaron. Added the lunchtime no abro. Yami had too much na yawaha. Joma Saving International School, Latif Motors and Spare Parts, Big Joe Phones and Accessories, Vicky Boutique, Doma Royal Hotel, CK Fosu Electric House, Keynes Metal and Fabrication Works. Agasco, Joy Assemblies of God Cooperative Credit Union and Social Service, Octave Music and Clerical Shop, Mama Rabana Boutique. Nami Shramunyano Nyamokasi. A Jesus no be GD se at the encentrene Abba ya brabo. I believe Senyankopon so be obia ho senchene na no pe but mamenya de we ba akumienu influence mamen koso for penny area ho na menene nkotwetwe nkomo ba akumienu bi ansa na masoso so for penny okay o Mike ne badi wonderful eba meteno wa wonderful me mo akwa na bibia bokodi ye da Kristo ase okay na okwa abonten de na abonten de na asi wo ho okay na mechia papa okay mpacho ama ko akasemuno ye mame I think say obo ejuma amen obo ejuma na enezo papa so akasa kwa I think say asha se do na wo ka say obi the VIP bus ko edi akone aba yeah na obi wo de ebia wo kofa no na wo so wantimi anya dey wantimi ama na I think say this was a very powerful message na on say ejuma ye most times no aya na yetawo for more okay ntine me ko ye ejuma kakra okay me ko marketing kakra me ko pie omo epomade adepamfo me free me wi adwuma me ba no na omo so etie Katakyie live worship okay so I think that me can say me bo mudin by God's grace fashion some okay by God's grace fashion center omo tanaso let's say tanaso fo nyina tie Katakyie live worship wow and I said me ba no na me so ma hu odin krane ba because tanaso fo no na say ne ye mom itwamu ko kwada so dwom waka kwada so I mean there is this water omo ye nsuo mineral water be as time goes on me the ni be ma mineral water for so mu tie denchemo so na chese Katakyie live worship de obi chese asantema mu nyina obi amfani ago na se atwema nyina live worship headquarters so wunim se na no meka se ye wo atwema nyina live worship headquarters but enche no ebeye the whole of Ashanti region live worship headquarters na chese na adepamfo no na omo na papa e kan se mfa say life no spiritual life is spiritual ama papa gina tresem so Exodus 14 13 to 14 no se munye ku na Awurade ebeko amamo powerful na de make nyina se Awurade wo nhyira papa amen onye papa kese amen na oma asori man ntia je se open live worship party Katakyie live worship that's right I don't you know nana ene de tienze from odi amane boneva tienze obo adwuma nkasa obo adwuma enti no koso na ye
so here adwuma so marketing manager ntino baby e ko do den oh yeah so so adwuma ne dey say o say e wo twere mu say ya mfa free suru ama wa untimi nye you understand na twere so say ne adwuma no didi nti onya sore na se selection kana no who say selection kana dia my god very very nice entino nana obu adwuma na de Katakyie yesu ye be ka cho ni say nyame onye okese na ompeja o fi say asofofo anaya na adom o je me da asofofo nyina no entino message na e ba no so do nim moja me fro sisi entino nyame onye okese na onhira o adwuma o ye nso no koso na ye de o ye na me da sepa na atiefo on kai say listeners launch no nso no and a full pack baso listeners launch me obi ni na fide nfo watie na waje ayare say wie no e wo say bo na oji woni ka watch us here na ye de entertainment stories we unim say Kristo kura no tamo o say ya de nyina wie no o si Zakio sibra na o fie into omoko e no omoko to pono that's right that's right conclude message no say eniji abawufia that's right eniji nzo ne Katakyie FM na me da sepa Matiminia so for penny Aaron no nyame nhyia no pa obo adwuma papa tama so fu nyina de pamfo so for penny Aaron no oba mo ho ye chiachia mu nyina ye bompa ye de mu no Yesu mogya mu ye bodin Jesus and to modwuma so e wo Jesus dinimo e wo Jesus dinimo e wo Jesus dinimo osusu nyankopon kasa no mama djuma nkoso amen na emeye krabehwe koso ati Katakyie FM Katakyie live worship e free da joda de kosi fia da bia na menhire obia na aboafo nyina na onye munyam kese se mede masoso so fu penyi Aaron waje na egwa Obohimia na famurunku akoye nejanu abara yakuma eto yeye obama yana kwamo yakuma eto Katakyie 90.9 FM in Nigeria. Na ni da yiyam sakramoni anna wasro rasid na da bai na wuni minni ma kan musa medium men kai na wuni ma kai me wuni mun na wuti ahin fiya na wo fa so an sai anna ya November anna ya wuni ma anna ya wosimma wuni bi se November na ya bosu bedin wo ma wa so anna ya November na November no ba yan fra ne sai November na kai me ana yayi aboya habio me nyeza bini bo tata me ni na me yura bi wa na me yura na ya wa jimi cha me ba Katakyie 90.9 FM in Nigeria. Baby aye di obi etie Katakyie 90.9 FM in Nigeria.